للشعب ودادا ليكن حبك للأرض مداد. قلم أنت فكم عبرت عنها وبنيت المجد أطوال الشداد. أنت يا ملهم شعب أن يمر عشت كم حققت للشعب مراد. Ću spomenuti moj primjer so Omer radijallahu anhu. Neka ženata treba da se podnesuva. Znači kako? Znači da praviš sabor sprema neja. Ne samo da se tereš i da vikaš. Omer radijallahu anhu, vi znate Omer radijallahu anhu kad dojde halifa, da bude vodač na muslimani, poglavar na muslimani, i Omer radijallahu anhu krene rad se reći: Ja Allah, inni galidun falejhini. Allah to on Omer radijallahu anhu. Allah, ja sam strog, grub. Allah napravio blag. Bil strog. Što je? Ima neko ljudi se strogi, principijelni, disciplinirani. I Omer radijallahu anhu kao: Allah, ja sam grub, jašpar. Allah napravio jedan blag, ljubezan, jedan mek. I Omer bil strog. I dođe jedan čovjek na večer, kao Omer radijallahu anhu. Dođe do vrata, to je ne bilo kako sjega plastificirani ovakvi penđeri, ne se sluša ništa. Šatori, znaš kako je. I dođe čovjek od tvorke Omera, koga žena mu se tere na Omera, mu vika: Ti ovako, Omer molči. Čovjek od ko će pogleda Omer molči, tamo mu se tere, mu vika. A reći: Ja sam došao da se žena mi, koga Omer ja trpi, to kaži: Ja će molčam. Znači, Omer došli koje mašište. I čovjek od da trne nazad, znači, nazad da se vrati doma, krk, gazna nešto, se stušne, suk. I Omer odmah, nazad. Što bro ti imaš, špioniraš? Ne, vallahi ne, moj strah fupka. Što moraš ti noće? Reče: Vallahi billahi inni džetu. Ja vallahi dojdem da se žalam na žena mi kaj tebe. Što? Znači, da ti kažem da ka žena mi ne me počitува, ne me toa mi vika. Pa rekao: Da vikneš kaj tebe, da ti daš me onasiva da uplašiš. Ama ako gledam ti molčiš, ti vika, rekao: Ka što trpiš ti, ja se trpam. I Omer vidi se ga. Omer radijallahu anhu mu reče: Ja hada, znači o ti, inni ehtamiluha li hukukin leha alejje. Ka ja trpam i ja podnesuvam i pravam sabor poradi što ta ima svoji prava sprema mene, ima svoji dužnosti i ta ima svoje pravo. Innaha tabahatun li ta'ami, ta mi kuva hrana. Habazetun li hubzi, mi peče lep. Murdijatun li waladi, mi gi doji mojite djecat. Wa sekene biha kalbi anil haram, i mi go smiruva moje to srce od haram. Pa i ta neka se razvika. Pa i ta ima den neka vika reći. Pa će ja trpam. Ta si to je raboti ne je došla. Znači, čisti, mete, djeca doji, pravi, sve, mi ja smiruva duša, me čuva od haram. Pa neka se izvika, neka se isprazi šlikat. Čujem u kafana znak, čegnja duša, bam, pivo, prazno. Što? A već čevlje napravi duša. Pa i ta neka iskrši nebe pa tome. Ha? Ta neka napravi čevlje duša, što? Ako Omer radijallahu anhu trpao toga što smo ja i ti. I čovjek odreće: Isto to go pravi moja ta žena. Znači, ovo što go spomna, kuva hrana pravi, viš moja žena go pravi. Pa reče: Podnesi ja, istrpi se, išla kratko, išla će pravi me sabor, išla tamo će ja me hurija naći. Mm-hmm.